Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel ya namuntlha of course hi ta hi kha hi tisa an update ya ku khutuziwa ka Cannice ya i mhaka yo tika swinene ku hi scenario a ri ka vona, so i fika a endla e video laha a nga hlamusela ku endleke yini, a kombisa ku update why I disappeared, house breaking, carjacking, ya na timhaka ta event update leswi of course a nga fika a tsarisa, so i fika a endla video leyi specific a hlamusela ku endleka yini, because na loko hi kha hi cheka Facebook a swi tikomba ku na vango ro karhi ri nga pfuleka la ku hi ti-updates ta yena kwalani and stuff, so loyi hi ngo ze hi vula to tala i ta vulavula hi twa ku i ri yini, a na much to say, let's go hi twa ku i ri yini, sure. It's Saturday, Saturday, maxhelweni ya Sunday, I think it was around 1. Like I said, I'm getting it specific information lay because yeah, it's crazy. Kuna majita manga fika endlwini at gunpoint, mafika ma bust out ara near I think it was around 1. Yeah, mafika ba bash pfalo endlwini ka bangena at gunpoint khome bamu ekse ilandze mova want lavana mali, all that. You know what people do loko va lava swilo. They assaulted me and all that. Like I said, and lay out information hinkwayo, but by God's grace they took me vanifaka moveni. I believe ku avala kufamba na me because they said ku valava mali and my phone was off. Vanaicha moveni tintsolo ta Xikwembu a va tsimbile, 2 of them va shifter va ku valandza something. I managed to escape. Loko ni suka la moveni ni tsutsuma, and then I went out to look for help. Valengwe kupana vela la kaya, everyone knows about this already. I believe nako kwala area people know. So I managed to escape. Nyakombela liga majita ntsela majita gore this is what happened. Then community zwakala, which we took it from there, kusuna kulavalaviwa and all that. And then I think we recovered the car. I think it was around after 1 hour or 2. That's why ninga postanga me kumbe ita account van'wana vanhu va nga postanga ku kulaveka movha kumbe ni veliwe movha a yi laviwi, like people usually do va posted movha loko movha ti va ti tekiwini. It's because yi recovery fast hi tracker. So with that being said, movha yi ve kumeka vusiku lebyiya bya Sunday, maxhelweni ya Sunday actually. Ya kumeka hala, it was Nyongana hala madan'wini hala. Where they called us here, if I pick up. So I'm doing this video anendli phone ya mina because ni ringeta ku ni log in matito wa iPhone tina trouble. Slava na kuma code ka yini swileha. I'm doing this video phone ya munhu. I'm posting this video phone ya munhu. I logged in into Facebook. So reason being is because phone ya me va itekini nayo va teke TV, va teke di plasma either Samsung dikulu, va tekele TV, va teka, I believe ku va teka swakutala because I escaped then vuta vanhu, then vanhu va ta va baleka. Va teke TV, va teka movha, va teka cell phone, va teka, loko hi fika leyi kume movha se va yi strip sound, va teke sound la ndzaka movha na swin'wana swin'wanyana ti-belongings ta me ta swin'wana swa which a nge swi display, obviously this is Facebook. Tele I believe va le ku ni texteni, vanhu lava ka WhatsApp a va ni kumi, vanhu lava na kokwala ka Facebook a va nga ni kumi, van'wana se va za va fonela majita va ri concern ku actually what's going on. Van'wana sure va nga swi hleketi no swi hleketa leswi, but vutisa ku actually what's going on, why ni ri unavailable now. So yeah, that's that. I had trouble with my phone, and na phone na sweswi I believe ku mundzuku hi kona nga ta kuma an actual phone, like an iPhone ya ku ni kota ku recover information
ya le ka WhatsApp. I believe WhatsApp, I use WhatsApp as one of my marketing sources because not number takutala. So vakutala va ringeta ku reach out, va tele lava I fanele wrap up swa kutala by yesterday and today. I kota ku veni swi wrap up because of this incident. So yeah, what's being said on the streets, movha va yi tekini mara movha yi kumile because of tracker. Mina I'm fine, avani vavisanga, von tindita nje, mara ni kahle. I walk nicely, like you see I talk nicely. So yeah, lexi xi nga affecteka ngopfu i mhaka ku a ni na phone at this point in time, and loko ndzi nga va na phone, so i mhaka ku ni fanele ni recover information, and ma-password man'wana swin'wana ma swi tiva swa tifoni, you forget a lot of things. So but I just thank the Lord because I thank the Lord because vutomi bya mina byi safe. Materially swilo swa ku swa ta swi tlhela mundzuku swi famba, so mbila ma yi ta vava loko ni nga yi kumanga maybe na movha and all that, mara xa nkoka ngopfu ku veni vutomi bya mina byi koho at this point in time. Phone swilo swa ku swa xaveka mundzuku. I'm not saying I have money, and I don't have money, please to insist on that. I don't have money. Vanhu bya straight game munhu va hi rhumela ka wehe hi landze mali, hi landze na movha. Mani na mali va ka na n'we loko ma ha tshama mi swi hleketa ku halani ku veni mi lava ku landza mali, mani na mali. I'm just a hustler, I'm just someone who's trying to eat. So kuna vanhu va ku tala lava loko va tshamile maybe na ti-perspective tetelete ta khaya mani, loko u landza luya yi ta yi nyika mali, loko u landza luya yi ta yi nyika mali, and for which I believe sweswinyana a ni ta va ni vulavula so because of trauma. A ni ta va ni vulavula so maybe ni hi family la henhla van'wana va tiva loko va nga ri sharp ku va reacta njhani. Na me the past day a ni nga ri sharp, but now I believe ku at least I've calmed down. Trauma is something that's very real, because swilo loko swi endleka u nga swi expectangi ku swilo leswi swi ta endleka. A ni nga swi cavangi leswaku me ni ri artist, so more especially ni tshama kaya no va le Joni, ku there's someone loyi a nga ta tshama hleketa ku manana ni landza nice, nyana mi tekela movha, mana landza nice, ni mi byela ku ni lava mali. Like it's very disturbing loko ni tshamile na miehleketo ya swo how did we get here. So I'm saying this to I know this is gonna get to vanhu lava maybe va tini kumbe lwanga va ruma or lava nga close navo, like how do you get to that point ya ku imana ni ya ka nice wanto sisa ni tekela nice movha. There's so many polos la kaya ta suka kokwala his view utafika ale Ximongwe. There's so many polos ta ku vana va ta ti teka, then they decided ku no man hi landza ya nice. And loko ni hleketa a ni tsundzuki ni ve na problem na munhu man. I'm one person who is very transparent. I don't remember myself ni holova na vanhu to that point ku ngazi hi fika la ka ku se hi la ku tlanana kumbe la ku tekelana swilo, and for which is concerning loko ni tshamile. That's my problem right now. How did they get there? But anyway, Xikwembu xikulu, Xikwembu xa nkoka. I just thank the Lord for my life. So with that being said, back to why I'm doing this video is because I have a show Saturday la Ximungwe ka Phati ya Misava, la ni nga vitana Ben Mayengani na Nathi Lepaka. A ku cincanga nchumu, va ku tala lava ku tshama le kaya. That's what I'm saying. That's swi tiva vanhu va le kaya, because na mani ringeta ku swi container ku swi nga humi, because it's gonna affect maybe van'wanyana vanhu. My juices, I believe there's a lot of people who are gonna call me after this, and don't call. I'm good, I'm fine. But maybe one phone lava sympathy out of this thing. So I'm not seeking that. What is this? So Vaktala, I'm sure they're very concerned, and they were very concerned already. Hey, what's going on? Phati ya Misava ita endleka now. Ita endleka yini? So na the rumors leti nga ku khina izwa ngitekini, va ngitsimba, nge vi na show whatsoever. The show is gonna continue. It's Saturday.
yi ta va yi ri le Ximungu sports ground. Mathikithi na ma deliver. Yes, movha mehe sweswinyana yi le ka condition ya sharp ku yi nga famba, ku na swin'wana na swin'wana leswi swi nga endleka ku kwala ka yona after va yi tekini va susa na swin'wana na swin'wanyana. But I have this car leyi ni nga tshama ka yona sweswinyana, yo milenge mi ya yi fole ni nga ti va ni mobilize hi yona. This winter is good, man. It's just that swa ku biha swo ni endlekela. I believe, like I said, I believe ku xin'wana na xin'wana xi endleka for a reason. I thank God for my life. Ku va na ha ri kona ha ri kahle so yeah man, ni la ku vula swa ku man sharp, swa ku tala swi vulavuriwaka la xitaratini i swona mara swin'wana a hi swona. So I won't really like go into details about actually what actually transpired. Mara yeah, va nghenile kaya va tshova xipfalo. In summary, va teka movha va ni faka movheni. I escaped, asked for help, then took my phone, then here I am, ni sharp. So after that whole incident vhele movha wu kumekini, pole yena yi kumekini, vi ya kombisa timhaka ta vhele ka video la khavula kha kombisini timhaka ta tracker vhele ku tracker recovered the car. A hi tlelangi till morning. Ni khensela Majita for showing up at this moment. Community as a whole, no one is bigger than God. Leswi of course a nga fika tsarisa swo kwalano, then movha wa polo yi kumekini as mi swi vona kwalano yi kumekini. As swi nga va vhele it's normal swa kha swi vava as always. Mara ti ku yima lamiya guys, hi khensa vutomi as long as alive. A hi swilo swa kahle, a hanya a ri kahle, a helerile vhele loko a va n'wi vavisanga as a nga kombisa ku i kota ku escape. Hi swo hi lavaka swona sweswo, ha khensa for sweswo. Movha wa replace-iwa wa endla ti-events, na event yaleyo nga kuteni ni ta swi kota ku va kha endla mali ku ri ka party ya misava hi 27 ta June. Movha nga wu replace, ende ku hi mali a endlaka ku Canise polo liya a nga thasha yin'wana again without the problem, hambani loko a yo tekiwa. As long vutomi byi byi hlayisekeni hi leswi hina hi lavaka swona, you see. So yeah, hi leswo hayi yeah, we also thank God ku va a hlayisekile. Ku haleka ka a swi kona ngopfu swilo swa so se na hlamaranya like swi rare man, swi rare swa so haleni. So a khensa loko a hlayisekile and stuffs like that, hi leswo. Hayi, ngimjolo mama